Tell me, baby, why did you leave me? 'Cause even though I don't wanna, I shouldn't wanna let you. Heavy the clothes gone away, low my shoulder. I should be wasting really less good I get. I get one less problem. It makes you crazy, what about to say? Sunshine, she, you can take a break. Oh, mama. I've gone to lose what I wanna say. With the air, the color we take, I wanna be. Because I'm happy, come along. If you feel like do love, do that. Because I'm more lagi. Hey, hujanlah hey, ditinggallah hiding, ditinggallah hiding, wajalah Let's go. Kutiringlah dan hamba, kutiringlah dan hamba, bola tidinglah hamba, bola tiding. Lampu teh kayangan, lampu teh kayangan, aulia, rimbung aulia, aulia, rimbung aulia. Tahu lagu Makondro? Makondro. Hambo. Makondro. 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 Mehambo, mesipru, metabung lembi jerumna. Ya ba mehambo, mesipru, metabung lembi jerumna. Ya ba alah mehambo, mesipru, metabung babi jebarosa. Allahu mehambo, mesipru, metabung lembi jerumna. Ya ma la hay la ma tulong Allahu tulong kamu. Jarang-jarang jumpa artis Langsa. Oh ya. Ini apa namanya, peraih berbagai macam piala. Dia adalah kali jago baca Al-Quran, bisa apa? Oke, jadi aku kemarin ada shoot video wedding ke Amel sama Bang Fili di Langsa. Jadi akhirnya jumpa lagi sama kakak yang cantik ini. Hai guys. Kakak ini dari Langsa. Kami ada jalan-jalan ke di situ tadi yang kalian lihat tadi itu di hutan hutan lindung. Ada hutan lindung. Habis itu Kuala Langsa. Iya. Habis itu apa lagi kita satu lagi Kuala Langsa juga tadi apa? Bakau Island. Bakau Island sama Titik Hijau. Titik hijau. Itu piala yang gue bilang tadi. Banyak pialanya. Namanya siapa kak? Ica Laili Sa'adah. Laili Sa'adah. Ini Muhammad Al-Munawir. Instagram aku itu awit_shuib. Kak, nama Instagramnya? Laili Sa'adah _ Itu. Oke, sekian dari perjalanan kami hari ini. Bye aja. Selamat tinggal.